n'umunsi shirki bavandimwe b'Abayisilamu abantu bari kuramya ibindi bintu mu buryo batazi, bari kuramya abantu, bari gusenga abantu, bigize abagaragu b'abantu, bagaha abantu icyubahiro rimwe na rimwe badaha n'Imana. Ibi ngibi ntabwo wabura umugaragu w'Imana ngo yitware gutya. Iteka kiri kumvikana. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah ni wowe wenyine dusaba ubufasha. Ubundi mu gusaba ubufasha byari bihagije yuko kugaragira Allah nabyo byinjiramo, ariko kubera iki Allah subhanahu wa ta'ala agaruye ngo ni wowe dusaba ubufasha. Bavandimwe b'Abayisilamu, nuko mu kibazo cyo gushaka ubufasha ngaha abantu bari kuhagwa cyane. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، فأوصيكم وأوصي نفسي بالتقوى الله عز وجل. tukongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala uwo tuyoboye ku nzira y'ubuyisilamu. Ntabwo iyi nzira y'ubuyisilamu twari kuyiyobokaho ngo tugendere ku migenzo no kuri gahunda zayo iyo Allah subhanahu wa ta'ala ataza kutugirira impuhwe ngo atuyobore. Bavandimwe b'Abayisilamu, reka nongere gufata uyu mwanya mbagira inama, nanjye nigira inama zo kugumya gutinya no kubahiriza gahunda z'umuremyi wacu Allah subhanahu wa ta'ala. Ari nako dusabira intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko amahoro n'imbabazi n'imigisha no kuvugwa ibigwi bya Allah subhanahu wa ta'ala, ndavuga Allah abivuga intumwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuko byagumya kumubaho intumwa yacu we n'abiyo n'abo mukurikiye n'abazagumya kumukurikiza kuzageza mu buzima bwabo bwa nyuma. Bavandimwe b'Abayisilamu, abari byiza iyo tubonye uwundi mwanya wo kongera kwibukiranya, kubera ko ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala niwo murimo wacu. Rero dukunda kubigarukaho twibukiranya buri uko tubonye umwanya. Bavandimwe b'Abayisilamu, hari isura ihambaye cyane muri Qur'an, isura ihambaye cyane muri Qur'an, ni nayo sura buriya ikomeye kurusha izindi sura zose Allah subhanahu wa ta'ala yamanuye muri Qur'an. Ni nayo sura Abayisilamu dufata nk'icyitegererezo cyangwa se ikirango cy'amasengesho yacu. Iyi sura umunsi umwe n'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze kubaza umwe mu basangirangendo be niba yamubwira isura ikomeye iruta izindi zose muri Qur'an. Umusangirangendo ashubije ikibazo agisubiza neza, amubwira yuko ari isura ya Al-Fatiha. Iyi sura itangiza Qur'an. Iyi ni sura rero ihambaye cyane, na Allah subhanahu wa ta'ala yagarutseho muri suratu Hijri kuri aya 87, aho Allah subhanahu wa ta'ala yabwiraga intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mu ngororano yamuhaye yaramubwiye ati walaqad atainaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim, ati twaguhaye imirongo irindwi. Mu bisobanuro bya bamwe min al-mufassirin wa min as-sahaba barimo Umar na Ali na Abdullah ibn Mas'ud na Abdullah ibn Abbas, mu yindi mvugo bagaragaje yuko iyi mirongo irindwi sab'a min al-mathani yuko ni surati al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala yabwiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ati mu ngororano tuguhaye harimo kuguhereza iyi sura ya suratu al-Fatiha. Niyo mpamvu igihe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabazaga uriya musahaba ati niyihe sura ikomeye cyane muri Qur'an, akamubwira yuko ari suratu al-Fatiha, Imana yamusomeye dua, amusomera idua gusubiza kiriya kibazo yuko Allah subhanahu wa ta'ala yazamufungurira imiryango n'ibyiza bya ilmu y'Ubuyisilamu, kubera ko yarashubije ikibazo cyiza cy'ubumenyi. Iyi sura bavandimwe bayisilamu, iyi mirongo 7, hari aya imwe nshaka kugarukaho biiznillahi ta'ala. Muri iyi mirongo 7 hari aya imwe nshaka kugarukaho ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Urabona iyi mirongo 7 duhereye kubabona ko aya ya mbere ari alhamdulillahi rabbil alamin, nubwo hari abandi babona yuko aya ya mbere ari bismillahir rahmanir rahim. Ntabwo nshaka kugaruka muri izi ikhtilaf ko ntabwo ari wo mwanya wazo, kuko ndi kugira ngo nongere nibutse abayisilamu ko tugomba gushimira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bivuze neza, yibutse intumwa yati twaguhaye ingororano zihambaye cyane tuguhereza iyi sura ya suratu al-Fatiha, turangije tunaguhereza Qur'an y'igitangaza. Urabona muri Qur'an harimo na suratu al-Fatiha, ariko Allah agiye kumubwira ingororano yamuhaye suratu al-Fatiha yivuze ukwayo, arangiza namujyana Qur'an muri rusange ko yayimuhaye. Kuba Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze suratu al-Fatiha ukwayo ni bwa buhambare n'ubwiza bw'iyi sura ifite ikubiyemo. Vanwe Islam tugiye gusobanura ibya suratu al-Fatiha n'ubusobanuro bwayo na message iyi sura yaje ije gutanga n'ibikubiyemo, subhanallah, abamenyi bagiye bandika kuri kino kintu, yugiye ugacukumbura ukiga ukinjiramo neza, ubona yuko Allah subhanahu wa ta'ala arahambaye. Kuri iyi mirongo 7 gusa, iyi mirongo 7 ya suratu al-Fatiha, nshaka kuvuga umurongo wo hagati n'uburyo buriya ipanze ifite navuga ubuhanga mu buryo Allah subhanahu wa ta'ala yapanze iyi sura. Hari imirongo 3 ibanza, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyi ngi ntabwo nshaka kugarukaho cyane. Hakaza n'indi mirongo 3 iheruka, ariyo ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Umurongo nshaka kugarukaho uri hagati y'imirongo 3 n'indi 3 ni umurongo uhambaye cyane, umurongo wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni umurongo ukomeye cyane. Iyi ni sura Allah subhanahu wa ta'ala yagize isura itangaza muri Qur'an. N'uyu murongo urahambaye, urakomeye cyane, ufite uhambare ukomeye cyane. Uyu murongo wo hagati dukomoje cyangwa se dusoma. Iyi mirongo ibanza 3 iravuga ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amashimwe nuko tugomba guhimbaza Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi mirongo buri alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin irimo iravuga ubuhambare bwa Allah subhanahu wa ta'ala, kagaragaza kamashimwe tugomba kwiharira Allah subhanahu wa ta'ala, kagaragaza impuwe zihebuje ko ari iza Allah subhanahu wa ta'ala, kagaragaza kubwami nyabwo bwuzuye butari ubwami bujegajega cyangwa se buvaho cyangwa se burangira, ko ari ibya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ukuvuga ngo iyi mirongo yaje muri tamjid wa tahmid wa thana, yaje kuvuga ubuhambare, amashimwe, guhimbaza. Twebwe abayisilamu buriya iyi sura hari bya bindi abandi basenga ibindi, abo Allah subhanahu wa ta'ala atahaye amahirwe yo kubayobora, dusaba Allah yuko yabayobora, hari uburyo nabo bahimbaza. Ariko twe guhimbaza kwacu muri iyi sura birahambaye cyane. Nuko tudahimbaza ngo tubyine cyangwa duhimbaze ngo twikore ukuntu
twe duhimbaza Allah muri cya kinyabupfura no kwibombarika. Ariko natwe tugiye gusobanura ibyisura mu guhimbaza Allah subhanahu wa ta'ala dukora ni ibintu bihambaye cyane. Niyo mpamvu uzasanga bamwe mu bashekhe, bamwe mu bamenyi, bamwe mu basomyi ba Qur'an, iyo bagitangira gusoma Qur'an bagatangira iyi sura bazi ibisobanuro byayo, bazi ibyisura iri kwerekana, rimwe na rimwe batangira kurira, bagaturika bakarira bitewe n'ubuhambare no gusingiza Allah babatangiye gukora. Byose ubusobanuro bwabyo bakabuzana bakabushira mu mitwe no mu bwonko no mu mitekerereze yabo bakaramya Allah subhanahu wa ta'ala. Nta bantu rero baramya Allah subhanahu wa ta'ala nk'abayisilamu. Iyi sura tuyisubiramo kenshi cyane ku munsi, nibura inshuro hafi ya 17 tudashizemo za sunna n'ibindi tuyisubiramo cyane. Ikibazo ni ikihe? Uno munsi turasoma, niyo mpamvu uri kubona ibintu kutwubaka kubigenderaho biri kuba gakeya, kubera ko ntabwo twita twebwe, ntabwo twita cyane ku busobanuro na message aya masura cyane cyane nk'aya ngaya tubona ko ari matoya aba agiye gutanga. Ahangaha ndakeka hari kumvikana. Iyi mirongo itatu yindi ya nyuma nayo ni mirongo yakomoje ku busabe, kwigeze no kwigishanya. Bura iyi sura no mu byo ifite harimo ubusabe, idua. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala no mu zindi hadithi yayise iyi sura yayise iswala. No mu busobanuro bw'iswala ni ubusabe, ni ugusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Umuntu yamanje kuvuga ibigwi no guhimbaza Allah subhanahu wa ta'ala, harimo no gusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Harimo ihdina as-sirata al-mustaqim. Umuntu abasaba iki Allah subhanahu wa ta'ala? Bavandimwe b'Islam, ntabwo ari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala ibyo abantu bihutira gusaba, ahubwo Allah muri iyi sura kubera ko ihambaye inakomeye yadutegetse gusaba ikintu gikomeye cyane, ari cyo gusaba hidayah, ihdina as-sirata al-mustaqim. Allah yadutegetse muri iyi sura ko ihambaye, ni nkaho ari cyo kirango tugomba buri Muislamu kuvuga buri kanya no gusubiramo. Yadusabye Allah subhanahu wa ta'ala ko tumusaba hidayah. Buriya hari ibintu abantu bahagombye gusaba mbere y'ibindi byose, gusaba hidayah, Allah ukuyobora, kumusaba amahirwe, kumusaba kukuriraho ibizazane, kugusaba ubuzima buzira umuze, afiya, n'ibindi. Hari ibyo uzasanga Allah ari n'umwe bavuga ati musabe bino bintu, buriya Allah yakuyoboye uri kumusaba hidayah. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya Allah, ngo nyobora inzira igororotse. Iyo nzira Allah kugiriye ariyo ugomba kumusaba, ngo ni ya nzira abayigendeyeho Allah subhanahu wa ta'ala yabaye inema, harimo intumwa hamwe n'abahamije ukuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'abitangiye inzira ya Allah subhanahu wa ta'ala kugeza igihe bayiguyeho, hamwe n'abantu beza muri rusange. Abangaba nibo umuntu bari gusaba Allah subhanahu wa ta'ala yahaye inema ze akabayobora ku nzira y'inema. N'abangaba nanjye nawe w'umuyisilamu, buri muyisilamu wese abasaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yamuyobora akamuganisha kuri iyi nzira, noneho akanasaba Allah muri iyi sura ko yazamurinda inzira yawe yarakariye, aribo abayahudi, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ubumenyi barangije bareka kugendera kuri gahunda ze. Harimo n'abanasara abita abakristo. Ubu ngubu n'umuntu asaba Allah ko amurinda inzira yabo, kubera ko gahunda zabo zo kuramya no gusenga Allah subhanahu wa ta'ala babikora bidafite aho bishingiye n'ubumenyi. Niyo mpamvu uzasanga umuntu avuga ngo niwe uhagarariye ng'abanasara cyangwa se abakristo, ariko ukumva ari gushigikira ibintu twagiye tubyumva mu minsi yashize, arashigikira ibintu ngo by'ubutinganyi, arabyorosha. Ukibaza uno munsi Yesu agasanga umuntu uvuga ngo niwe umuhagarariye ari kwigisha abantu ngo bajye mu bintu by'ubutinganyi, ngo nta kibazo. Ubu koko Yesu yabona ko aba bantu bamukurikiye mu nzira nyayo? Ikibazo ni ikihe? Nuko bo bagandukira Imana bidashingiye ku bumenyi. Ari nayo mpamvu Umuyisilamu agomba gusaba Allah subhanahu wa ta'ala agakora iki? Ngamurinde izi nzira z'aba bantu. Reka ngane ku musozo noneho ndi kuvuga kuri ya aya natse kuvuga ngo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ngo ya Allah, ni wowe dusenga twese, hakoresheje inyuguti ya none ahangaha.
ntabwo umuyisilamu avuga ngo iyaka a'budu, la, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mu by'ukuri ya Allah ni weho wenyine, haje ikafu, ni weho wenyine dusenga. Anta tukhatibu rabbaka, weho ubwiye Allah wenyine. Niyo mpamvu uzasanga iyo Allah subhanahu wa ta'ala hari igihe yivuga akishira mu bwinshi. Ahangaha murabizi yuko bikunda kuvugwa no ku bantu, walillahi mathalul a'la, yo bivuga ashobora kuba ari umwe akivuga mu bwinshi, na Allah hari igihe yivuga mu bwinshi. Inna anzalnahu fi laylatil qadr, mu by'ukuri Qur'ani twayimanuye, Allah akivuga akishira mu bwinshi. Ntabwo bisobanuye ko hari abandi Allah subhanahu wa ta'ala afatanyije nabo mu mana bwe, la, ni muri uslubu ya ta'zim, ni umunyacyubahiro yivuga, ariko n'umwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ariko mu kinyabupfura ntabwo wajya kumusaba gukoresha iriya mvugo ngo uvuge ngo ya Allah ni mwebwe dusenga, hoya, iki gihe ukoresha ni weho, kugira ngo hatajyamo nagasa no kuba weho hari undi wasengana na Allah subhanahu wa ta'ala, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala agomba gusengwa wenyine. La ilaha illa Allah, nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri usibye we Allah subhanahu wa ta'ala. Iyaka na'budu. Bavandimwe b'Isilamu, amasengesho yose, uguhimbaza kose, ukuramya kose, ukugandukira kose, ukuba umugaragu byose, umuyisilamu uzi ko Allah niwe wamuremye agomba kubiharira Allah subhanahu wa ta'ala, akirinda kujya mu bapfumu, akirinda kujya mu baraguza, akirinda kujya mu biyita ko bazi ibyihishe n'ibitagaragara, akirinda abantu bose bafite uriya mwihariko w'ubumana Allah subhanahu wa ta'ala bawitirira, akabagendera kure. Uwo ngo niwe muwahid. Uno munsi shirki, bavandimwe b'Isilamu, abantu bari kuramya ibindi bintu mu buryo batazi, bari kuramya abantu, bari gusenga abantu, bigize abagaragu b'abantu, bagaha abantu icyubahiro rimwe na rimwe badaha n'Imana. Ibi ngibi ntabwo wabura umugaragu w'Imana ngo yitware gutya. Iteka kiri kumvikana. Wa iyaka nasta'in, ya Allah ni wowe wenyine dusaba ubufasha. Ubundi mu gusaba ubufasha byari bihagije yuko kugaragira Allah nabyo byinjiramo, ariko kubera iki Allah subhanahu wa ta'ala agaruye ngo ni wowe dusaba ubufasha. Bavandimwe b'Isilamu, nuko mu kibazo cyo gushaka ubufasha n'ahangaha abantu bari kuhagwa cyane. Abantu barimo barashaka ubufasha, rimwe na rimwe bagashaka ubufasha bufite aho buhuriye na ibada, butagomba gusabwa uwundi uwo ari we wese usibye Allah. Iyo rero bagiye gusaba buno bufasha bakabusaba uwundi utari Allah, birangira baguye muri bwa bushirikina. Gusaba ubukire, gusaba ubuzima bwiza, gusaba umutekano, gusaba gukurirwaho ikibi, gusaba ibyiza, gusaba urubyaro, gusaba kunezerwa n'ibindi n'ibindi. Bavandimwe b'Isilamu, ibyo ngibyo bisabwa Allah subhanahu wa ta'ala, ibindi byaba impamvu. Ariko mu gusaba ibintu nk'ibyo ngibyo, gukurirwaho indwara, ubuzima buzira umuze, ibyo ngibyo ubisabwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, abandi baba impamvu. Ntabwo rero umuntu ajya gusaba impamvu cyangwa se ababa impamvu, ahubwo ajya gusaba Allah. Ahangaha niyo wumva twarumvishe abantu bajya kumva nyine bakajya mu bapfumu gusaba ubufasha, bakajya mu bashirikina, bakajya mu twigeze gukomoza mu minsi yashize, abantu babeshya bari mu bushirikina ngo barimo barashaka ngo ubufasha n'ubuzima bwiza ngo babusabye ngo abamarayika. Ubu ni ubushirikina. Ntabwo abangaba abamarayika nabo ni ibiremwa bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo Allah yigeze ategeka ikiremwa ngo gisabe ikindi kiremwa. Kubera bavandimwe b'Isilamu, niyo mpamvu rero umuntu avuga ati ngo narwaye indwara nyinshi, ngo ndazirwara, ngo nkajya ahangaha ngo bikanga, nkajya hariya ngo bikanga, ngo ariko ngo nsabye marayika ngo noneho ngo ndakira. Ahangaha wararangiye waguye mu bushirikina.
gusaba ubuzima, gukurirwaho indwara bisabwa Allah subhanahu wa ta'ala wenyine, abandi ni impamvu, nta wundi bisaba. Na muganga iyo ugiye kwa muganga Allah yamugize impamvu, ariko ntabwo Allah yagutegetse ngo usabe muganga agukize. Ntabwo we wasaba malayika ngo abantu bakumve gutya ngo bakureke, ahubwo ni bya bindi iyo Allah umuntu adashaka kumuyobora bigaragara ko ku mutima we akunda buno bushirikina, aramureka. Ubufasha rero dusaba ubwo ari bwo bwose bw'ibi bintu umuntu adafitemo uruhare. Nta muntu wagukiza urupfu, nta muntu waguha ubukire, nta muntu waguha ubumenyi. Ibi byose bitangwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Niyo mpamvu turamusaba buri munsi amanywa nijoro. Ibyo yagize impamvu ntabwo tubisaba. Uyu murongo rero iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni umurongo ukomeye cyane wa tawhid, urimo bino bice bibiri. Hari igice weho cyo kwereka Allah subhanahu wa ta'ala yuko ugomba kumusenga wenyine, noneho igihe umusabye ubufasha nawe ari tayari kugusubiza no kuguhereza cyuri kumusaba ngo agufashe. Niyo mpamvu Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam igira inama Abdullah ibn Abbas, yaramubwiye iti wa idha sa'alta fas'alillah, nunasaba ubufasha ushaka ubufasha, wa idha sa'alta fas'alillah, nushaka gusaba ubusabe uzabusabe Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, nunashaka ubufasha muzabwe bwa buri munsi, bufasha bwawe uzabusabe Allah subhanahu wa ta'ala. Badu Islam na nimbuze tukomoze tena kuri iki kintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu badu Islam tawhid irakomeye. Tawhid ntabwo ari ikintu cyoroshye. Umutima wawe kugira ngo utunganye paka ube muwahid, wa wundi wahariye Allah subhanahu wa ta'ala ubumana bwe, ntujye mu bapfumu, ntujye mu bashirikina, ntujye muri abo barangi, ntujye muri ibyo byose byivurugutanya by'imyanda imbere Allah subhanahu wa ta'ala, ukaba muwahid. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala yaguhaye itike yuko nupfa umeze gutya warahariye Allah subhanahu wa ta'ala ubumana bwe, direct uzahita winjira muri aljanna, uzaba ufite itike yo kwinjira muri aljanna. Nubwo se wenda hari igihe hajyamo ibindi, ariko ibyo bindi bizajyamo umunsi wapfuye byanze bikunze Allah azagufasha, azakubarira n'itike yo kwinjira muri aljanna uzaba uyifite. Abavandimwe Islam rero turangiriza ahangaha dusaba Allah ko iyi tawhid igomba kutwubaka, tukayiharira Allah subhanahu wa ta'ala, kandi igihe cyari cyose abantu bazaba muri ubuzima bwa tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala azabagezaho ifadula ze. N'umunsi abantu babaye mu buzima bw'ubushirikina byanze bikunze bazaba bafite amakuba imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dushire mu bantu ba tawhid, abantu ba ikhlas, aturinde ko mu bantu b'abashirikina. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.